Globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koji je od 25. novembra do 10. decembra 2019. godine provodio UN Women u Uredu Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima, realizirana je pod sloganima Isključimo stereotipe i isključimo nasilje. Ovogodišnja kampanja je nastavak prošlogodišnje, tokom koje je narandžasti autobus koji je putovao širom Bosne i Hercegovine poslužio kao prostor za dijalog između javnosti i pružaoca usluga o postojećim servisima za preživjele porodičnog nasilja u našoj zemlji. Kampanja u 2019. godini je imala za cilj podizanje svijesti javnosti o utjecaju rodnih stereotipa kao mogućih uzroka nasilja nad ženama i djevojčicama, a poseban akcenat bio je na propitivanju rodnih stereotipa među mladima. But I think these 16 days have really this year highlighted the extent of this problem, and we also had good discussions about what this actually means to society and why it's so harmful. It's really critically important for all men, all boys, to stop violence today, stop thinking about control, trying to reflect on their own feelings more and accept and fully respect women and girls. Organizacijom 3 događaja u Banjoj Luci, Tuzli i Sarajevu kroz kratke javne prezentacije inspirirane predavanjima TED Talk formata i razgovore u obliku žive biblioteke sa osobama iz struke koje su direktno uključene u rad na sprečavanju nasilja, mladi ljudi su imali priliku čuti više o rodnim stereotipima, na koji način oni mogu voditi do nasilja nad ženama i djevojčicama, kako ih propitivati te kako djelovati preventivno. Rodni stereotip je nešto što za posljedicu ima rigidne rodne uloge, a u tim rodnim ulogama jasno je definisano šta trebaju da rade mladići, odnosno šta trebaju da rade djevojčice. Sa kakvim stereotipima se tokom odrastanja susreću i šta o njima misle mladi ljudi u Bosni i Hercegovini? Kroz čitav život susrećemo se sa onim starim, a nemoj plakat, nemoj se ponašati kao curica, ne može se ti igrati sa lutkama, curica se ne može igrati sa autićima. Od najranijih godina nas uče, znate, ti treba da se ponašaš tako, to je normalno, treba da prešutiš, nemoj da prijavljuješ, sramota je, nije u redu da drugi ljudi znaju i nekako godinama steknemo takvo shvatanje da je u stvari normalno da neko vrši nasilje nad nama. Tokom kampanje istaknuto je kako je nasilje nad ženama i djevojčicama globalni problem, jer je svaka treća žena u svijetu doživjela nasilje, a u Bosni i Hercegovini čak svaka druga. U društvu u kojem se promovira dominantna uloga muškaraca, a podređena uloga žena, potrebno je mijenjati i propitivati štetne rodne stereotipe. Zaključna je poruka kampanje.